Terima kasih lawan kakak jernang bujang memberi sawiran. Sekalinya nang menunjuk sakader maatarakat. Sekalinya umanya ulah nang tak lupa kita mau ucapakan. Jadi lawan umanya sakader memadahkan. Ngapa niat tujuan pian memberi sawiran. Lawan ada taniat lawan bebuhan kami diambil minanto nyaman nang ini duit kami anggap patalian. Istilah bang kata ada maha ngatakan mana nang wayah ini kaai musim nang hujan. Siangnya bang panas malamnya kahujanan. Jadi nang lawan kian sakader menyarankan kalah hari ini ulun ada nasihat lawan kian tuh hari ini. Jadi lawan kian sakader ulun padehi hendak ai kalau kian kain lakas belegi. Jadi lawan kian dah ulun amadahi apabila kain
dan ahli baitnya pula kita ikutkan, kepada sahabat, para tabiin, para pengikutnya tak juga ketinggalan. Lalu kita bersyukur pulang sabar taat, karena hari ini kita nang bertemuan, berarti bang kita masih nang diberi umur ni nang panjang. Lalu alhamdulillah kita mau ucapkan rasa puji syukur kita kepada Tuhan. Lalu nang tak lupa kami menarusakan, sebelum madihin lanjut sekali bertepuk tangan. Tepuk tangan, jadi madihin kami menarusakan. Lalu nang tak lupa ulun nang memulai hari ini bermadihinan, rajin bermadihin kami nang 2 kali baik buai menampilakan. Madihin nang pemula sekadar mengenalakan, pada rombongan kami setiap nang diundang pasti bermadihin kami menampilkan. Niat tujuan kami supaya kesenian kita Kalimantan Selatan, istilah bang kata selalu berkembang, supaya kesenian kadang sampai hilang. Lalu nang tak lupa kami nang bermadihin ini kolaborasi dengan nang salawatan. Lalu alhamdulillah ini nang bermadihin kami nang pastinya baik buai memudirinkan, istilah kata tak lain pada orang. Lalu nang tak lupa kami minta doakan, mudahan kesenian kita Kalimantan Selatan ini bermadihin selalu berkembang, mudahan kesenian kadang sampai hilang, sampai hilang. Lalu tak lupa kami menarusakan, madihin nang pemula ulun membawakan, lawan bapak ibu biar sabarataan, nang mana hanyar datang tak lupa kami ucapkan. Ini lawan pian pastinya selamat datang, nang mana sudah makan pastinya selamat kanyang, selamat berjumpa kita sabarataan pada hari ini di acara pengantinan. Alangkah baiknya tampulo di bang kita banyak tak kumpulan, kita kesan pengantin acara hari ini bertaan mendoakan, mudahan nih acara tentunya dilancarkan, sampai tuntung acara harinya kada hujan, mudahan nih acara diberi keberkahan. Lalu tak lupa ulun menarusakan, lalu nang madihin ulun melanjutkan, madihin nang pemula khusus bahasa sapaan, lawan bapak ibu pian sabarataan nang ada di sini kita nang berdepatan. Lalu nang tak lupa ulun nang mewakili kakawanan sarombongan, kami terima kasih banyak nang lawan pian, nang wabil khususnya kepada tuan rumah nang sudah mengundang kami mulai negara dari desa Paharangan, namun Dehe Utara itu nang kecamatan, dua kabupatennya Hulu Sungai Selatan, nang to andaknya di kota Kandangan. Lalu alhamdulillah kami datang di sini Pak Ibu salamatan. Lalu nang sedikit ulun mengisahkan, kami nang semalam sekitar pukul 5 Pak Ibu nang tulakan, datang malam tadi sekitar pukul 11-an. Lalu alhamdulillah kami nang indah datang ditawari makan, cuman tupang kami hanya imbah makanan. Lalu parut kanyang jadi nang malam tadi kami nang kada makanan, paksa Pak Ibu nasi malam tadi gesan kami makanan, kaina kami bulik pulang dibungkusakan, dibungkusakan.
Lalu nang tak lupa sebelum bermadihin tak jauh nang berjalan ulun mewakili kekawanan beretaan jua wabil khususnya ulun nang saurangan. Kami minta maaf minta rela lawan pian apabila hari ini di dalam pertemuan kami ada terjadi nang maulah pian dalam hati kada nyaman. Baik ulun ucapan di dalam pemadihinan kain atas salah sambet nang maulah pian menyinggung di perasaan. Ulun minta maaf minta rela beretaan karena pemadihin ulun behefalan kada memakai buku kada memakai catatan istilah tubang kata nang apa nang dilihat langsung ulun sambetkan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan kalau pang tokaina kami tak salah tingkah nang maulah pian paai buai kada nyaman. Baik bisukan tadi ada tak kencang makan nang jelasnya kami minta rela lawan pian. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan tadi meminta maaf sudah kami ucapkan madihin nang berlanjut bebulik nang pemula suatu penghormatan lawan ibu bapak pian saberetaan nang wabil khususnya ini para habaib atau guru-guru jua nang masyarakat hari ini tak kumpulan kami kada kawa ini nang menyembedi pian nang tunggal ikungan lamun kada mengurangi rasa hormat lawan pian. Lalu nang tak lupa kami mau ucapakan kami nang pemula memberi penghormatan hendak meminta izin kami nang bermadihin satu mat menampilakan kawa ai bang pian sambil nang makanan istilah tubang kata kami nang bermadihin pian nang mendangarakan. Lalu nang tak lupa menghimbau lawan pian nang sekali lagi ayo betapuk tangan lah tepuk tangan. Lalu tak lupa kami menarusakan jadi nang bermadihin buai kami bawakan. Lalu nang sedikit ulun mengisahkan kepada bapak ibu pulang saberetaan ulun minta maaf saumpama bermadihin kada kawa belewasan istilah pangkata sedikit lawan pian ulun mengisahkan jadi 3 hari sudah nang awak ulun paai buai kada nyaman cuman nih hari ini kawa aja kasini itu alhamdulillah kawa manuntiakan cuman tubang masih hidung nang tersumbat makanya nih suara kada jelas kadang aran jua nang sapale beheno ulun betukan jadi minta rela ulun meminta maaf dahulu nang lawan pian nang jelas hari ini kampulo nang tak dapat kita doa berdoa hari ini saberetaan kami tak lupa minta doa lawan pian mudahan kami paai buai sarumbungan kaina kami boleh ke pulang nang salamatan nang mana nang gering mudahan disehatakan. Lalu minta doa lawan pian beretaan mudahan beretaan buhannya para jakian nang mana nang bujang lakas beginian karena buhan kami buai nang banyak benar lagi nang bujangan istilah kata masih belum bebinian nang dihida ulun mun pian mulai jauh dikira sudah bebinian padahal ini moha aja pina katoaan padahal orangnya juga nang masih bujangan cuman nih orangnya masih nang kada hendak buai inya nang bebini padahal nang di rumah sudah inya begawe jua tukang motor 3 buah beisi mulai tuh motor truk sampai tuh Innova ada juga motor pickup inya buai beisi gawiannya hari-hari pulang bulik bejer berang diambili lalu alhamdulillah inya nang hari ini buai kada
lawan diri, lalu lawan amat minta doakan pasti. Mudahan kawan ulun ini ngaran amat terus di, mudahan inya sehat setiap hari, inya tulak begawe selalu dilindungi, mudahan matai ikam dilancarkan rejeki, sehingga tahun ini mudahan lakas bebini, lakas bebini. Lalu tak lupa kami menarusakan kepada Bapak Ibu biar seberataan yang ada di sini. Ulun mau ucapkan selamat nang bertemu kita, selamat bertemu kita seberataan. Tadi nang terjadi karena hendak bentuk bu ulun menahan. Jangan nang tak lupa ulun nang mau ucapi istilah tumpang kata. Ulun nang hari ini masih nang kurang sehat, Pak Ai nang bebujuran. Lalu tak lupa kami menarusakan ulun diin pemula khusus nang lawan pian kita bakal kenalan. Karena bang di sini kami nang jua perdana nang diundang. Lalu alhamdulillah kita nang berdapatan. Lalu nang tak lupa kepada ibu bapak biar nang seberataan nang ada di sini biar nang tak kumpulan. Lalu nang tak lupa kepada ibu-ibu bapak seberataan, ini nang pastinya lawan nang ibu-ibu nang pian berdudukan atau nang berdiri nang di muhara lawang. Nang ulun lihat sidit karudung habuk pinanya sudah paninian, wajar bangsawan bilang ada sing pupuran. Lalu lawan ini ulun mendoakan mudahan pian selalu sehat badan, mudahan pian selalu dalam lindungan, mudahan juga pian duniawan akhirat ni ai nang salamatan, salamatan. Jadi tak lupa kami menarusakan membawa bemadihin ini nang pamulaan. Lalu nang tak lupa ulun nang mau ucapi hari ini nang lawan pian selamat nih bertemu kita seberataan. Lawan ibu-ibu ini kampung nang apa ulun nang kada tahu karena berpadahakan. Nang jelas di sini itu nang mulai hari tadi memadahakan. Lalu nang tak lupa asa ada ingatan ini nang kampungnya ujar Gunung Kayangan, istilah tumpang kayangan bungas berataan. Pasti bidadari banyak dilihat dia sekalinya tuha-tuha banyak seberataan. Apalagi bangai nang duduk di hembin beratan sudah belegian. Ada gitu ibu nang bebejo hijau nang duduk sing nahapan. Awak tumpang genal binanya sidin kencang makan. Lalu lawan ibu ulun nang memberi pantun kesampian, istilah pangkata ini kenang-kenangan. Nyaman-nyamannya bu ai makan di wadah, kainan nang giginya bu lah buang kalubang. Nyaman-nyamannya apabila bebini lama, namun kita mahantak dijamin kada bergerak. Kenapa sih jadi tak lupa kami nang mau ucapi kepada buhan pian berataan nang di sini. Lalu lawan ibu tadi nang boleh pantun pian sudah ulun beri. Lalu nang tak lupa kami menarusakan hadihin nang pemula kami menampilkan. Lalu nang tak lupa ulun nang mau ucapi lawan pian saberataan nang ada di sini. Alangkah nang baiknya kita geser pengantin berataan mendoakan ini Yoni Mustika dan Ahmad nih Hidayat pengantinnya Bang Maran. Jadi pengantinnya ada di Palaminan, Tampolo masih banyak pian nang tak kumpulan. Ulun nang berdoa paina buhan pian berataan maaminakan. Baiklah
atau nang ibu-ibu pian nang dudukan nilainya PMin biar di dalam hati kada usah benyaringan istilah bang kata asal maaminakan lalu kesan pengantin kita mendoakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad berkat salawat mudahan tu pengantin pian laki binian pian panjang umur beda dua sehat badan mudahan pengantin sehatnya bu di jalan ketaatan mudahan pengantin selalu dikuatkan iman mudahan rezeki pengantin dilancarkan segala usaha diberi keberkahan mudahan pengantin nang apa ada hajat pian dikabulkan mudahan pengantin pian ruhoi rahayu mudahan tuntung pandang mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah kita mendoakan mudahan pengantin tak akan terpisahkan dunia wan akhirat selalu nang salamatan salamatan jadi madihin kami nang melanjuti kepada bapak ibu nang ada di sini lalu nang terfokus lawan ibu nang berduduk lihat nang sidin sambil selfie jadi lawan ibu kalau nang mau capek neh sumpan sorangan menyumpani lawan HP bila hendak berfoto bu kasini haja ma izinakan naik kami jangan bang berfoto kami belakang backgroundnya buai kami lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan itu lawan ibu mudahan sehat badan nyaman dilain waktu kawa pulang bertemuan lalu nang tak lupa lawan nang adik-adik di muka saberataan bila sudah makan ancape berdirian kasihan hanya datang bingung nang mencari di mana tempat dudukan karena bang bangko sudah ada susunan lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan kepada adik-adik pian nang saberataan ulun nang tak lupa lawan pian mendoakan karena hari ini itu nang hari Minggu inya sekolah liburan alangkah baiknya kita mendoakan baik nang bebeju hirang atau nang baju habang warna sasirangan kepala bulat benar kayain kalau itik bilang ada si rambutan lalu lawan adik kakak mendoakan mudahan adik-adik pian saberataan baik laki-laki atau adik kebinian mudahan adik-adik berataan sehat badan pian nang sekolah berataan pendapatan mudahan berbakti berataan lawan kuitan mudahan juga sukses kaina ke masa depan mama abah pian begawi para jakian amar jakian lalu tak lupa kami meneruskan jadi ulun madihin hari ini melanjutkan jadi lawan ibu ulun mau ucapakan pastinya lawan pian selamat ketemuan lawan ibu-ibu nang duduk tuh di hempin pian nang tak kumpulan ada kalau kakak duduk nang bagus benar kayak lalakian lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan selamat bertemu kaklah sampai retaan pian sudah belegi atau masih bujangan bujar masih bujang handakah yun sempian istilah bang kata tampulo kai kita hari ini bertemuan ini rombongan ulun beretaan nang bujangan apalagi di belakang suka pilih pian lalu nang tak lupa ulun memadahakan ini rombongan kami beretaan sudah begawian kadede tupang kata beretaan pangangguran lalu nang sedikit ulun memadahakan bila pian ada minat minta lawan Pak Haji nomor panitia nang sudah mau undang nah lawan pian ulun nang mengenalkan kaklah
tapi kada lulus makas benar ikam. Istilah bang kata inya nang kada lulus lalu nang tuh berdoa jangan nang yune kada sampai diputusakan. Lalu ini yune juga nang ada gawian nang di rumah inya kepahumaan karena nang kuliah belum ada rezeki jadi nang aja lalu nang tak lupa kulon memadahkan minta doakan mudahan tuh kaina ikam nang begawe sesuai nang harapan. Lalu gini ije juga nang masih bujangan inya nang begawe vokalis buai kami suara kabe bagusan jadi gawiannya nah memadahkan inya nang di rumah banyak benang hayam beisian mana bang hayamnya anaknya di perumahan. Lalu lawan bian handakah bang belegi lawan begeduhan ayam nyaman tuh di rumah bian mau umpaniakan. Istilah bang kata apabila bian goreng kadere penang maladau karena tuh bang ayam kokok bertahan. Lalu nang tak lupa ulun memadahkan amun itu ardi panitia rombongan muha masih anom cuman nang inya anak tiga ikong berisian. Lalu nang ketiga masih di dalam parut gue masih betianan. Lalu nang tak lupa ulun nang mamadehi waktu tuh bang ulun ada mamandiri biar ulun masih anom anak tiga ikong pian sudah nang beisi sakalinya nang bini kada diberiakan bang abe orangnya gini harus bang abe kada. Lalu tak lupa ulun menarusakan lalu di belakang juga bujang beretaan lawan kakak tuh nang bujang pilih aja pian amun pian hendak nang jadi guru SD memegang guru SD dua buting beisian ini ngarannya Wahyo duduk pembelakangan bujur awak halus berang saling kenalan. Istilah bang kata tak kena pada tarong tak halus pada kumbili jadi gini Wahyo bujur nang kayak gini cuman tang senjata jangan diragu lagi inya nang jadi guru memegang dua SD jadi ngarannya Wahyo dah duduk tuh di sini. Lalu di higanya Aulia di ngarane awaknya pina tinggi jelas berang tak panjangnya mun kita mau ukur kikira tuh sakilan labih 3 jari. Lalu di higanya tuh ngarannya Bang Hosni jual bang di rumah inya sudah begawe. Lalu nang tak lupa itu di belakang ada kalau tahir halat nang andaknya digahe nang belakang awaknya tak putih jadi gitu aja ngarannya nang Sahwardi inya orang Arab kami jauh ma ambile jadi gini aja ulun nang mau cabe inya begena di Arab cuman di timur inya nang tersembunyi. Istilah bang kata tapakak matahari lalu nang tak lupa ulun nang tuh begisir pulang ampah ke kiri lalu terima kasih nah lawan Pak Haji sidin 50 sudah ada nang memberi lalu nang tak lupa cuman di muka aja nang pian tuh julungi kasihan di belakang sakadar maiti. Kalau lawan Pak Haji tetap kami doakan pian nang hari ini mudahan Pak Haji sehat setiap hari mudahan Bang Pian dilancarkan rezeki sidin nang masih gagah kawai kita ite mudahan tahun ini bini dua beisi lalu madihin kami menarusakan tadi nang perkenalan kita nang terjeda karena diberi sawiran walaupun sawiran kada sampai ke belakang mana pamadihin dibagi
pian sama 50 berataan. Padahal ulun oyo jakanya pangsa ratus salam berdilebihakan. Lalu nang tak lupa ada ini Pak Haji juga menambahiakan. Cuman anak sidin menjulung ada mengerti. Ini bu duit disit benar dituti. Lalu lawan pian ulun doakan pasti. Mudahan tumpang pian sehat setiap hari. Mudahan bang pian dilancarkan rezeki. Dimana bang begena selalu dilindungi. Mudahan juga pian kawan naik haji. Lah naik haji. Lalu tak lupa kami menarusakan. Jadi nang hanyar suah ulun nang pemadihin drone ada di depan. Jadi mangai di drone jangan kalau kaparakan. Ulun pemadihin lalu rasa nang takutan. Kalau upin na kipasnya nang kana dehe harau jerewet bepacahan. Lalu tak lupa ulun mau ucapakan. Lawan ni abang drone nang awak sing kenalan. Nang sakilas pintas kaya nang buhan Arab pian saling kenalan. Lawat tukang jebik hibak besabelen. Lalu lawan pian sangat dermamadahakan. Apabila itu jebik hibak besabelen. Lamunnya kawa sapalih di lerempian. Lamun kade malarap kalau hibak samohaan. Ada binandul lagi bini. Lalu tak lupa ulun nang melanjuti kepada bapak ibu berataan nang di sini. Lalu nang matihin ulun menarusakan. Hajar aja bangai nang ada duduk juga awak sing kenalan. Istilah pangkata cilai kadepian kalah nang bebujuran. Lalu lawan pian kami nang tidak lupa langsung mendoakan. Mudahan pian berenak salamatan. Pinanya sidin kade betianan tapi ipit kalah makan. Terima kasih bang lanang lawan pian. Lalu nang tak lupa ulun nang tak lupa lawan pian mendoakan 50.000 sidin memberi sawiran. Ulun salah doa nanti nang lawan pian. Dikira ulun pian gue betianan. Sekalinya awak pian kegenalan. Lalu mudahan pian selalu disehatkan. Mudahan tahun ini pian bujur betianan. Amin. Lalu tak lupa ulun mendoakan lawan amang nang bejelan tadi ma antar sawiran 50.000 sidin manang behiakan. Tangah 200 sudah nang dalam kantongan. Lalu terima kasih banyak nang lawan pian. Mudahan manglah pian panjang umur sehat badan. Usaha pian diberi keberkahan. Mudahan pian rezeki dilancarkan. Mainan nang lancarnya deres nang kaya hujan. Lalu nang tak lupa lawan pian ulun doakan. Duniawan akhirat berataan salamatan. Lalu madihin kami nang melanjuti. Jadi nang lawan pian berataan nang di sini. Madihin pemula ulun membawakan. Padahal nang pemula khusus bisa sapaan. Istilah pangkata lawan pian nang tuh hari ini kita nang berdebatan. Lalu nang tak lupa kita langsung berdoa aja sampai retaan. Bila ulun berdoa amin akan Tuhan biat. Jadi ini doa kesan bapak ibu di sini sampai retaan. Lalu nang tak lupa ulun memulai akan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan beretaan di sini kita berdebat. Mudahan saberetaan
panjang umur juga sehat. Sehatnya kita sehat nang walafiat. Mudahan sehat kita sehat di jalan taat. Mudahan sehat kita iman selalu kuat. Mudahan kita rezekinya meningkat. Segala usaha kita mudahan tuh berberkat. Mudahan beretaan kita nang kabul hajat. Nang mana masih bujang mudahan bebini cepat. Jadi nang bujang memberi tak kabet. Lalu nang tak lupa langsung nang hajat doa. Ulun menarusakan mudahan saberetaan. Kaina dapat syafaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan saberetaan kita dapat syafaat dari baginda yaitu Nabi Muhammad. Mudahan beretaan baik buai kita selamat. Mulai dunia sini sampai kaina ke akhirat. Laka akhirat. Terima kasih lawan kakak jernang bujang memberi sawiran. Sekalinya nang menunjuk sakadar maatarakat. Sekalinya umanya ulah nang tak lupa kita mau ucapakan. Jadi lawan umanya sakadar memadahakan. Ngapa niat tujuan pian memberi sawiran. Lawan ada taniat lawan bebuhan kami diambil minanto. Nyaman nang ini duit kami anggap patalian. Istilah bang kata kami boleh kakan gesentian. Lalu nang tak lupa lawan nang bu bian. Ulun mendoakan tamulo anak pian juga ada di hadapan. Bujurlah hulu bujang atau belekian. Lamunnya bang bujang kami nang hari ini tak lupa mendoakan. Mudahan jodoh lakas mendapatkan. Kaina bila kawin kawai pulang diundang. Lalu nang tak lupa kita mendoakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan buai pian pastinya sakaluargaan. Pian panjang umur beretaan sehat badan. Mudahan pian rezeki dilancarkan. Segala hajat mudahan dikabulkan. Mudahan pian selalu dalam lindungan. Duniawan akhirat mudahan salamatan. Hendaklah betianan nyaman ulun doakan. Lalu nang tak lupa kami mendoakan. Mudahan laki pian selalu dikuatakan. Ini cumpulan tohot kada sampai bakaringan. Sehingga buai pian bulan Rajab nih betianan. Karak aja lagi dah. Lalu terima kasih banyak nang lawan pian. Kinanya ibu-ibu lawan nang bapak-bapak aja memberi sawiran. Ada bapak nang berdiri sakadar mendengarkan. Sakadar tertawa gigi diungkayakan. Lalu nang tak lupa mudahan buat pian beretaan sehat badan. Lalu lawan kai nang ada di hadapan. Ulun lawan pian kai nang mendoakan. Mudahan tobang kai sehat setiap hari. Mudahan pian selalu dilindungi. Mudahan pian ailah selamatan hidup sampai ke mati. Lalu nang tak lupa masihlah ada nini. Punya tobang masih mudahan kaya pian sehat setiap hari. Lalu nang tak lupa kami menarusakan. Nah ibu bejalan kinanya nang di tangan hendak memberi sawiran. Gue terima kasih memberi warna abang. Lalu nang tidak lupa ulun mendoakan. Tampulo ulun lihat sidin amas nang di tangan. Maka amas sidin ulun lihat besar belen. Lalu nang tak lupa mudahan gue pian selalu disehatkan. Mudahan rezeki pian dilancarkan. Kaina amas pian buai nang tambah banyak sampai ke pinggang-pinggang. Sehingga nang di rumah ada kawa bejele. Berat ya misalnya.
lawan nang bapak ibu nang memberi sawiran. Padahal nang pamula ulun nang bemadihin sakadar baka kenalan. Cuman alhamdulillah ada memberi pian. Lalu nang tak lupa kami meneruskan membawa bemadihin ini nang pamulaan. Aina bemadihin insyaallah disambung pulang. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan kepada Bu Hentian ini seberataan. Nang mana hanyar datang silahkan dulu makanan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan tadi nang pemula ulun meminta maaf ada nang lawan pian. Lalu nang terakhir juga meminta maaf tak lupa ulun ucapkan kalau pinahin tadi ada ulun tersalah di dalam madihinan. Inanya masih halus cuman awak sing jenalan. Lalu lawan adik kakak mendoakan ini duit pian atau disuruh mama pian mengatakan. Lalu terima kasih ding lanang lawan pian sidin memberi keemplok kalau salah sasaran. Kalau kesentuhan rumah nang sudah mau undang. Lalu terima kasih banyak nang lawan pian. Mudahan pian baik bapak nang tadi atau ini adik nang muha saling demaman. Ulun nang tak lupa langsung mendoakan mudahan tu sampian selalu sehat badan dimana begana selalu dalam lindungan. Mudahan sampian hajat dikabulkan. Lalu lawan adik kakak doakan lagi mudahan dingai pian sehat setiap hari. Mama abah pian dilancarkan rezeki bila lulus kuliah mudahan lakas belagi. Lalu tak lupa kami meneruskan madihin nang pemula ulun mau ucapkan lawan bapak ibu pian saberataan. Ulun meminta maaf minta rela berataan. Jadi hanyar haja ada ulun melihat jua kawan membisiki talinga sebelah kanan. Ujar minta takuni kakak karudung hirang itu masih bujang atau sudah belegian. Jadi hadang mulu aku nang melihat sakadar mana rawang akan. Jadi tuh dilihat kayaknya sudah belegian karena kaning kenal tuh ya diukirakan. Lalu lawan pian ulun mau ucapkan moodnya sudah belegi jangan lagi dilihat ikam. Ngalih tuh nang lagi kalau pina tuh bang ada tersembunyi di belakang. Lalu lawan kakak ulun mendoakan mudahan kalah pian sehat setiap hari. Mudahan bang pian dilancarkan rezeki. Lalu nang tak lupa kami mau ucapkan kepada bapak ibu di sini saberataan. Sebelum mandihin pemula di satu bakat ulun meminta maaf minta rela lawan pian. Nang mobil khususnya lawan nih bang ibu nang ada di depan. Tadi ulun gue tak salah sangka pian. Jadi minta rela ulun nang lawan pian. Mudahan bola pian selalu disehatkan. Jangan dilain waktu kawa pulang bertamuan. Tuh ibu di belakang lawan pian menawakan. Cuman bang tertawa lihat sambil nang ditahan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan lawan kakak nang berduduk nang pina kadinginan. Ngapang tuh sampian masih aja bujangan. Coba bawa belagi desa nang kenyamanan. Istilah bang kata ada maha ngatakan mana nang wayah ini kaai musim bang hujan. Siangnya bang panas malamnya kehujanan. Jadi nang lawan pian sakadar menyarankan kalah hari ini ulun ada nasihat lawan pian tuh hari ini. Jadi lawan pian sakadar ulun padehi hendak ai kalau pian kain lakas belagi. Jadi lawan pian dah ulun mamadahi apabila kaina ada lagi yang terdetak masalah nang jujuran jangan terlalu larang kai pian namintai. Cukup saikong kambing atau saikong sapi lamun terlalu larang
kian kadewene timbul-timbul sempian kaina jua nang rugi timbul sampai katua pian kate berke lamberem apem buruk bisa tak duduki lata duduki jadi tak lupa kami mana zakat jadi nang lawan kakak pian nang masih bujangan tadi bangsa kader nasihat kesetiaan cuman kai kami tetap mendoakan karena tumpang pian tak banyak memberi sawiran istilah bang kata kalau pinane duit pian mah ambil pulang jadi nang lawan pian ulun nang mau ucapkan tadi kai nasihat sakadar begejeyaan mudahan pian jodoh lakas mendapatkan lalu nang tak lupa ulun nang mau ucapi lawan bapak ibu beretaan nang di sini nang mana hanyar datang silahkan dulu makanan karena bang menunya sudah disediakan lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan kami nang bemadiin bangai parak nih sajaman lalu nang pemula sakadar membawa akad rajin kami mandiin bu nang pemulaan paling nang tuh setengah jam ulun memain akan pikiran nih hari ini kada tapi kauyuhan lantaran tang ada di tapal sawiran lalu nang tak lupa ulun minta doakan mudahan nih bang ulun selalu sehat badan mudahan ulun nang ada aritan lakas disembuhkan lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan sakadar ka hari ini ulun nang mana kone nang ini kawan ulun juga ada membisiki jadi lawan bang Dul ayo bang nang to disut di belakang pian nang duduk kasambunyi nang ini bang Yuni bang ay ada mana kone ujar nang penduduk itu masih bujangan atau sudah belagi pabilanya belum hendaklah ujar pian ini minta nomor HP istilah bang kata pabila kaina malam pian rindu lawan Yuni awah aja kaina pian langsung di happy atau nang to kamera pian nang to bang PC cuman bangsa puting sakadar memandahkan amun ko sampian ada beisi nomor buhan kami nang rombongan asal to kaina jangan ada tersimpan nomor inal di belakang nang to bangsa singot bu ay kalalampetan ini saumpama pisik lawan binian pasti nang bebinian bu ay rasa takutan ngapang bila pisik ajak ada sing berjual bila kami datang ke bawah bisa sing ada salah jadi pengulun terus melanjutkan jadi nang lubinanya sedang naik kami bertahan kaina bermandiin insyaallah disambung bola kami nang minta izin kepada tuan rumah biang nang sudah mengundang kami impeh ini satu mat istirahatan hendak meminum menyo nang sudah disediakan lalu lawan pian ulun mau ucapakan terima kasih banyak nang mana sudah ada duit memberi sawiran mudahan bertaat rezeki dilancarkan segala bang usaha diberi keberkahan segala hajat kita mudahan dikabulkan lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan ulun meminta ampun minta rela lawan pian apabila hari ini di dalam pertemuan ulun nang membawa ini pemadihinan ada tak salah ucap maulah tuh sempian dalam hati kada nyaman ulun minta rela pastinya sabar taat lalu nang tak lupa ulun hendak besatop satu mat pemadihinan jadi impeh ini satu mat istirahatan lalu bang bantut ulun membawa akan nyaman-nyamannya itu nang tidak lupa ini makan semangka kaina bikinya buai tinggal tentunya lalu bertaan langsung aja berdoa mudahan tuh pengantin selalu bahagia begitu gede ini menjuri landak ada nang
kura-kura andaknya di perumahan. Kami permisi satu menang bermandak, terbang hendak ke satu, kami hendak bertahan. Bilanya bang ada kainnya jeruk nang patah, jangan disimpan ini di dalam hati. Kalau bang ada kata ulun nang salah, jangan kian disimpan pastinya di dalam hati. Salah lawan hilap pohon dimaafkan, niat tujuan ulun sakadar berkegayaan. Istilah kata menghibur buhentian, cuman pengarannya ulun nang bergaya baik buai behepalan. Behen nota salah ucap kita rela bertahan, jadi lawan dian ampikah tuh main drone tadi nang di depan. Lalu nang tak lupa ulun mau doakan, mudahan bang pian ni abang kameramen selalu disehatkan, juk kameramen selalu dilecerakan, usaha pian diberi keberkahan. Lalu nang tak lupa kami mau ucap